Biyag, wenno patay. Dinapalabas, saan ang maibaga ni Doray kini Fatima ti ipupusay ni Solomon? Ngem inawis na daytoy amapan iti mansyon. Ket ijay, nakigtot ni Fatima iti nadoktalan na. Kastaunay asang sangit na. Kabayatan na. Ijay daklan, binalakadan ni Tony Daroldan ken Michael. Ano anyaman ti gurada kini Solomon, ket saan da ko mga iraman ni Fatima. Gapo ta inosente daytoy. Nagtungpal nga rod dagiti singin. Iti panagbiyahe dinamag ni Michael kini Tony, noan niya ti kayat asawen ti imbaga ti inada. Asaan da kumadakdakamaten tinagan ni Rosana kini Fatima. Ita gagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Ado dagiti saludsud tayo adi maipaayan adagos iti sumbat. Michael. Papa, kasta ti biyag, saan ka di? Ado dagiti banag akayat tayo nga aramidan. Ngem saan pa'y apanawan, tapno aramidan tayo. Ado dagiti saludsud tayo, akayat tayo ang maipayan iti sumbat. Ngem saan pa'y amasumbatan. Papa, Ngem amin dagita, kat masumbatan to. Inton tiyempo na amasumbatan. Kasta ti biyag, saan ka di? Roldan, Michael, uwan papa. wen papa. Basta ti aramidan nyo ita. Mapan kayo ije mansyon da Fatima. Kat andingayan nyo. Da kayo ti makatulong ken kuha na ita. Da kayo kadalayla ken Vina. Uwan papa. Sige. Aglayon tayo ni ije mansyon da Fatima. Itulod kayo ijay. Kasano pa'y itahan, tapi musay kamadgayam. Apay ngay, papa! Apay ngay! Fatima. Fatima. Nakalidlidayak unay. Vina, Layla, gabuta awanan ni Papa. Binaybay anak lang rudan ni Mamak. Saita, pimusay pay ni Papa. Fatima. Di tayo tanggal tipiyag tayo, Fatima. Ngam saan ko mapay kasanuak ngayon. Nay, ada dintang. Papa. Fatima. Fatima. Michael! Roldan! Inarakot na ba kanida? Inarakot ni Fatima. Fatima. Makipagladingit kami, Fatima. Agyaman unay, kadimtang kayo. Agyaman awanan ni Papa. Imusayan. Kasano ang pay ita? Wan, Master. Mamadalen. Isu nga imayak. Taumay ko ipakaammo kada kayo. No kasta, natayan ni Solomon. Nagpulon ni Solomon. Ngam sayang. Diyak maimatangan ti panagrigat na kuma.
iti pagbaludan. Rosana. Anak, maawatan ka no apay kasta tirignam. Ngam iwaksim kumati kasta a panunot mo. Dakas a tao ti asawam. Ngam awanan. Natayan. Iso akan ito umatan alipatan mo ti sakit tinakam mo. Mama, Tinapatag ita kat ni Fatima. Anya itaan tilang lang at anak mo. Mama, Saan nga ta akan ito umatan? Tapno agpakita ka ko anak kas Rosana. Saan kat nga Ophelia? Sige. Panunutem anasayaak. Noan niya ti rumbeng nga aramidem. Rosana. No para kanya, Rosana. Agpakita kan kini Fatima. Awan ti sabali akang runaan amangan dingay kan kwa na ita. No disika nga inana. Anya ti panagkunam dakluho. Mapanta kadimot makilamay. Wendalen. Mapanta. Kasapulan na tamot ita ni Fatima. Sige. Anya ti kuna ni Rosana kan ka. Agpakita ka di kin ni Fatima. Wan. Kasta ti kunana. Agrobrobuatan. Nukas nga rod. Makigiddantan kan kuana. Sige. Ibagak kan kuana dayta. Michael, apay nga ita ka lang ang nagpakita kanya. Kalat ang nagpukaw ka. Kunak no di kan makita pay. Kunak no talaga alinipat na kun. Kwa? Nasarakak ni Michael ija syudad, Fatima. Ha? Wen. Ijay anag na itinabayag. Naimbag mata na sarakam. Babaan iti kasi ti Diyos. Nagsabat ti dalan mi. Agyaman na, tadimtang kayo. Ngamin. Nagmaditirig na. Anya matan, tikastoy. Fatima, Talaga kasta tibiyag tayo, Fatima. Pagturong tayo amin dita. Day talaan. Tayo muna ni Papam. Nakalidlidayak. Nagmaditirig na. adda kami latta dito'y abay mo. Apang ipagsaam itiladingit mo, Fatima. Saan da ka panawan, Fatima? adda dito tilino tumika ni Laila asopas, kakabsat. Mabiit lang at awarasan da kayo. Sige. Warasan ta idan, Vina. O, Laila. Ha? Laila, kita am na kiti dimtang. Oh, ada dimtang. Kita nyo, sabtan nyo, nakasino na kita. Sinabat adagos ni Doray. Oh, ingguyot ni Doray. Kaslada na patag-apagsaritaan da. Dito itasilad ko agsarita, Rosana. Doray, Imbag, tadi na ka nakita ni Fatima. Anya ti plano. agpakita akon kankwana. Anya? Sigurado ka? On. Kanito siguran. Tapno maamuan na ani Ophelia. Kat iso ti inana. Sige. Ayabak ni Fatima. Kat ibagak asumrak dito'y. Dito'y kayon ngagsarita. Para kupen ka man, anak ko. Ama, patanak!
Saan ka nga amo? Fatima, nabayagan anak tay tinak. Saan ka nga amo? Anak, iti ka ano man. Saan nagsubli tinak? Gaputadan iti tanam. Fatima, anak. Kagurgura ka! No kasta, agsarsaritan da Fatima kan Rosana, Wan, Tony. nasayat met. Dayay, umayan ni Rosana. Tony, Doray, Anya tinapasamak. Kagurgura ti anak ko. Nabayag ka nun, anatay ti inana. Nabayag ka nun, ana itanam. Rosana, Sige, tainak ka sarita. Apay anag pagkita pa'y lang kanyak. Apay adi pa'y la iso tinatay. Saan ana sayang at tikasta nga ibagbagang? Dakas tikasta. Apay ani pa'y la papati natay. Dakas tinak. Isarong bangay sa tinatay. Di ka agsaw itikasta kunakunan. Saan ana sayang at tikasta sa sumam? Dakas dito. Diyan kayatan ang makita pa'y tinak. Gaputan na bayagan anatay. Sige, agkalmakan. Mabit lang. Inak mangala iti inakam adanin. apay mama. Anya ti pagsangsangitan niyo. Anak, Mama, sa bali at talagang timapalpaliyumi ka na kayo. Kung namin hindi ka agsublin dito eh. kwa, Ala, di ka agdamag na kasta. Papa, Sige, Papa. Tony, pumanaw akon ditoy. Agsubliak ijidaklan. Da kayo pa'y lang timakam mo ditoy. maawatak ti Riknam. Makitinulong ka kani Doray, Tony, Sige, Michael, Roldan. Diyo ko mapampanawan ni Fatima. Wan, Mama. wan mama. Fatima, apo. Di ka kanumatan rumrumwar dito'y silad mo. Kuna ni Doray. Fatima! Master! Lola, dali! Patagda ka. Nanabokan. Nakasarita ko ni Fatima. Ngam talaga akagurguran ak. Linaksidnak nga ina. Nopay kasta. Sa anak ang maawanan itinamnama. Mangnamnama ak. Adumteng to ti aldaw. Amaaklon nakmetlaang ti anak ko.
No kasta, napaanan ijay daklan ni Rosana. Wen, nanadalen. Maawatak tirik na ni Rosana. Iso nga imatayo laangan. Di na kaya't nga adda agumura kan kuhanan ni Fatima. Isungain kadang nanti pumanaw pailaan. Wan, Tony. Kat sa paila kuma, tamaurnos ton ti amin itinagbaatanda. Kasano daytan, Doray? Naska na may kadengan no kaano ti tabon. Wan, tata. Kasaritam ni Fatima, may papan iti dayta. Sige, tata. Inton maudi arabe iti pan nakalamay ti bangkay. Umay to amin dagiti trabahada o rije asyenda. No ita, agsisinublat da pailaang. Gaputa di damot mabalay na baybay anti asyenda. Wan, tata. Isu akayat ko amaamuan, no kaano ti maudi alamay. Tapno maibagak kadakwada. Da kayo latan ti makaammo, Doray. Sumursuro taklata iti pangadang yo. Sige nga, Rod. Doray. Ala, gusto dayta na panagsangsangit mo, Fatima. Limlim ta, ganda kiti matam. Ano? Umikan. Umar ka dito'y silid mo. Damdamagan da kay tay daruldan kan may kan. Doray. Ano? Umikan, Fatima. Rumwar kan dito'y silid mo. Oh, Fatima. Ato iti chocolate drink mo. Nilayla tinang timpla iti dayta. Ala, inumam. Tapno mapudutan ti rusok mo. Agyaman nak. Inton bigat gaya man na may tabon ti bangkay ni Papam. Wen. Isuti ko na ni Doray itay. Saan da ko mapampanawan, ha? Wen, saan da ka pampanawan? Solomon, maudin da ito'y apan nakalamay mo. Big Boss. Patay tinagtungpalam. Gapo siguro dayta iti kinadakas mo. Talaga apatay ti maiparbangkan ka, Solomon. Gaputadakas ka at tao. Michael. Roldan. Fatima. Adda ka dita malikudan mi. Nangagkuti imbagayo. Apay akasta tinakunayo iti amak. Ibagang at adaroldan ken Michael ti kinapudno, ang nagbalinda a balod ni Solomon. Gagayem, di uliwana denggen, ti upat lang nga napaset, ti nobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Inapalabas, nagpakita ni Rosana kini Fatima, ngem ginura lang ni Fatima daytoy. Gapu iti dayta, pimmanawen ni Rosana iti mansyon, ket nagsubli ijay daklan. Maawatan met da bakit dalen ken master dakluhop tirik nana, no apay apimmanaw laangen daytoy. Iti maudi apan nakabantay ti bangkay ni Solomon. Adda na isawang da Michael ken Roldan, iti sango ti lungon. Nangagdaytoy ni Fatima. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Solomon, maudin daytoy apan nakalamay mo. Big Boss. Patay tinagtungpalam. Gapo siguro dayta iti kinadakas mo.
Talaga apatay ti maiparbangkan ka, Solomon. Gaputa dakes ka at tao. Michael. Roldan. Fatima. Adda ka dita malikudan mi. Nanggo ti imbagayo. Ha? Apay kasta ti kunayo iti amak. Fatima. Ama iparbangkan ni papa ti patay. Gapo iti kinadtakas na. Anya ti kayat yo asawan. Anya ti basal ti amak. Takas ta ti sasawan nyo iti bangkay na. Michael! Sige, Fatima. Surutat ni Michael. Saan? Kaya't ko amalawlawagan ti amin, Roldan. Agsaw ka! Fatima. Agsaw ka! Sige. Dumug ka iti ibagakkan ka. Iti anya aga po. Akasta ti ibagbagayo kan ni Papa. Gapukan ni Papam. Dandanin na tayo ni Michael. Anya? Nagpukaw ni Michael. Gaputan nagbalin abalon iti pasdak ni Papam. Anya? Nagpukaw ni Michael. Gaputan nagbalin abalon iti pasdak ni Papam. Anya? Balod? Pinarparigat na ni Michael. Dinusdusa na. Ket ipagarup da nagsatanan. Napandaim belang ije igid tirangtay. Anya? Saan? Saan? Ngagpapan kanyak. Nagbalinak mo't abalod ti amang ije pasdak. Ulbad! Dagas at tao ti amang. May saad diablo! Sana rumbang tikas di ngayon bagam kankwana, Roldan. Diyak nala kapag tagpal, Papa. Ngamjak na't siguro pa kabasulan. Saan, iho? Maawatan ka nung apay akas di timbagam. Ta saan kakit nga rod nakapagtagpal? Papa. Tinasayaat. Agawid kayo pailahan kini Michael. Papa. Itulod kayo pailahan ni Jabalay. Fatima, anya tinapasamak. Apay at tinungpan ni Roldan. Panawan nak dito isalad ko. Anya tinapasamak. Dakas ka din ni Papak Doray? Sigaman ti mangibaga! Nangag ko akasa sa udaroldan kan Michael. Ti bangkay ni Papa. Kunada aday jay kano ti maiparbangkan ko ana. Ti patay! Gaputad dakas at tao! Anya? Kagurak ida! Fatima. Ano? Tinasayaan kat aginanakan. Ipatampay lang day taabanang. Aginanakan, Fatima. Tunggal maysa kada kayo, papagayam, ket sungbatan na daytoy iti isip na. Kaya't mo kadi alisyan ni patay? Ket ammo,
At itunggal may sakata kayo, ket wan ti sumbat na. Ngem kasano amalisyan tayo ni patay? Kasano amaramid tayo dayta, kakabsat? Ket amin tayo met at tao, ket dita ti pagturungan na. Kas kini Senyor Solomon Zamora, nga iso ti maitabon ita. Saan na analisyan ni patay? Gapuna, amin tayo at tao, ket agsublimat laeng ititapo anaggapuan tayo. Ulitek ti salutsod. Kaya't mo ka di alisyan ni patay? Ket ti sumbat na dayta, ipanagraem iti apo. Iso ti ubbog ti biyag. Ngarod, anya ti pilyen tayo kakabsat. Biyag, wenno patay. Nupilyan tayo ti biyag. Nasken nga rod nga agraem tayo iti apo. Iti kasta, matay man tinaimpisikalan abagi tayo. Ngem iti udi na, makipagkaykaysa tayon to, ijay pagaryan ti Diyos para kankwana. Dagiti kayat na ti mangkita iti bangkay, iti maudi agundaway. Umay dantan awan, takalpasan na, maitabunin. Sige! Saan ka ti bangkay? Papa! Fatima, sipod na itabunan ti bangkay ni Papam. Saan ka matan asimsimrak iti klasen? Jakon mayulo, Doray. Agsarda nga kwan. Sige, saan ka mapilit no talaga adimon mayulo? Ngamkit di, ituloy mo to inton umay atawan. Tasaan mo't amabalin adi ka agadal. Doray. Apay asaan ang nagpakpakita ni Ophelia? Ha? Nalipatan na kon ni Ophelia. Makumikom la siguro. Ngampatyo, sarungkaran na kantumot lang. Ungayam, nasa isaya at saan numapantay di asyenda. Tapno saan kalatan nga agpupupok dito silid mo. Agpasyerta iti asyenda. Tapno makaaliwaksay ka. Kumusta kayo dito'y daklan, Rosana? Nasaya at Tony. Sika, ni Laila, kumusta kayon? Awan parikot. Dito'y kami pailang kada Michael kan Roldan. Kaya't ko ti makapagpanunot ana imbag. Noan niya ti sumarunong nga addang ko. Rosana. Rosana. Isingasing ko ti nakisarita manen kay ni Fatima. Anya? Nas ka na mamuan na ti kinapudno. Tasaan mo't ang mabalinlatan nga agtalinad ti palimad. May papan kadakwada nga agkakabsat. Tony. Ibagam itan ti kinapudno, Rosana. No, Kosta. Agawid kayo ni Jay Bugalyon, Papa.
Wen iho. Sige papa. Agan-anad kayo iti panagbiyahe ho. Ururayak ti panagsubliyo. Gaputa kayat ko atong palan ti ingkarik kada kayo. Igatangan kayo iti kotse yo. Magagaranak nga raw din, papa. Angam, nasken pa akadwaan mi dito ni mama. Wen, nasaya at matanda kayo amang kadkadwaken kwa na. Sige papa, itulod na ka. Aging ga iti nang iparkingam iti kotsem. Aday ta, simgadan ti pinasgadak apaginudwan tayo, mama. Roldan, Michael, denggan nyo ti ibagak kada kayo. Anya day ta, mama. Dumngag kami, mama. Amin na tao, katagbasol. Ang makaaramid iti kinadakas. Nga maadamot ti makuna a panagamiris. Kan adamot ti kanito, ti panagpakawan. Mama? Nagbasol kada kayo ni Solomon. Dakkel ti basol na kada kayo. Nga, nasaysaya at napakawanan nun, anak ko. Mama. Nangronakan ka, Michael. Gapota sobra kinadakas, ti inaramid na kan ka. Mama. Si dadaan kayo kadi amang pakawan kan kuana, anak ko. Wen, mama. Uwan, mama. Mamakawan tayo. Tapno lumag-anan, ti barokong tayo, anak ko. Pakawanin tayo ni Solomon, anak kabasol, kada tayo. Ay, sobra ka na, Fatima. Nagsardeng kan iti panagadal mo. Binaybay amon dagiti sursurum iti karate. Kailiw da kan, Fatima. Agyaman, ha? Ay na, nabannog kami anang sapul kan ka, ah. Napan kami di mansyon nyo. Ngamawan tao ijay. Isungain may kami diti farmhouse yo. Agyamanak ta sinarong karandak. Kumusta kan, ngay? Nasayatlat ta. Ah, wen gayam. Aday pabasak kan ka pagiwarnak, Fatima. Basaam tulangan, inton pumanaw kami. Itad kontokan ka, inton nagawid kami. Pagiwarnak. Wen, may mayat matlaang mamabasam. Doray. Daytoy nabasak iti daytoy apagiwarnak. Ni papa daytoy. Padno talaga tinakunan to Michael kan Roldan. Takas ni papa. Fatima, Takas ni papa. nga malagip mo ka di, Fatima. No kasta sa rungkaran ta idi ni papam. Kanayon nga agkid daw kan ka iti pamakawan. Kan inamin na kan ka, adakas atao. Kat si dadaan ang mga klon iti anyaman adusa na. Wan, Fatima. Noan niya tinabasam iti day tapagiwarnak. Ud mo amin. Ay, Michael. Sinagrap na tirigat iti ima ni papam. Imbaga amin day ta kanyak ni Ansok. Anya? Kalaat idi ang nagpukaw ni Michael. Gaputan na salaw na idi ni Maskay ijay sentro. Pinilit ni Maskay nga isurot. Napilitan mat ni Michael asimurot. Sipud idin. Saanan anak karwarpay. Aduda abalod ni papam iti pasdak na. Dagiti saan nga agtungpal iti pagayatan na. Patayin na ida.
Lumaabak damot iti palaban. Paltugan na lataydan. Anya, Kasta tinabasam iti pagiwarnak. Saan ka di? Wendoray. Mala. Santa na pagsalitaan dito. Ngam tinaskan. Ti panagbalbaliw ni papam. Sakbay anatay. Doray. Wen, Fatima. Mariknak ini tinalaos a panagbabawi. Kan panagbalbaliw ni papam. Doray, sana ka makaturog. Pampanunutak da Michael kan Roldan. Apay, Kayat ko ang makita ida. Kayat ko ida ang makasarita. anya? Apay, anya ti ibagam kadakwada. Kayat ko dagkid daw iti pamakawan. Gapo iti kinadakas ni Papa kadakwada. Ha? Isong enton bigat. Mapanta ko iti ayanda. Anya? Ammom ka di ti ayanda. Wen, amok ti address da. Nukas nga rod. Inton bigat matlaang. Mapanta ije balayda. Takasaritak ida. Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak. Gagayem. Di uliwan na denggen ti talulaangen apaset ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!